hordoftoota viidiyoo kana viidiyoon kun bakki irraa isinii waraabbamutti jiru walakkaa baaraati jechuudha. Magaalaa Adanirraa fi ammoo osoo gara Jabuutii galuuf deemnu nama 95 sanniin keessaa dubartootaa fi daa'ima namoota ulfaallee ni jiru. Ammas namni qaama miidhamaatis ni jiru. Guyyaa arfur amma baara gubbaa jirra jechuudha. Dooniin akka tasaa ta'ee karaa irraa maqee sodaa askaraatiif walakkaa gaaraatti ganu naqee jechuudha. Walakkaa gaaraatti nu naqanii achirraa guyyaa afur askarri Jabuutii nu qabeetiin qaama olaanutti isin dabarsinedha yookiin galgaladha yookiin ganamadha yookiin guyyaadha. Yeroodha yerootti osoo dabarsinu ammoo guyyaa afur osoo waan nyaatiin jirra. Ammas namni baara gubbaa bulee guyyaa shanaffaa waan nyaatiin jirus ni jira jechuudha. Kana keessa ammoo dubartii fi daa'imman baatii 5 baatii 6 ka waggaa hin guutin nu keessa jira waan ta'eef hedduu takka rakkoo hamaa keessa jirra. Namoota 95 jirra jechuudha. Namoonni kun guutuun lammummaa Itoophiyaa qabanii asitti ammoo askarri yeroo tokko tokko achi isin deebifnaadha. Yeroo tokko tokko namnummaan dhufee isinaa fuudhuudha. Yeroo kaan ammoo iyyuu yoo duutan du'a yoo jiraatan jiraadha nu wanti dhimmi nu galchu hin jirudha. Kanaafuu namni viidiyoon kun isin bira gahe rabbiif jecha sagalee nu ta'a sheer waliif godha gara qaama dhimmi ilaallatuutiin nu dabarsaa isiniin jedha. Ambaasii Jabuutii akkasuma ammallee namni kamuu ka sagaleenis ta'ee Oma kamiinuu namni dandeettan nu gargaara nu amma bakka kanatti wantummaan nu argu tokko illee hin jiru jechuudha. Asiinis baara kallattii arfan kamiinuu baara jechuudha. Akka tasaa ta'ee tulluu xiqqoo gubbaa jirra jechuudha. Asitti wanti nu argu tokko hin jiru. Namni viidiyoon kun isin bira gahe maaloo nu rakkabaa sagalee nu ta'a isiniin jedha. Viidiyoolee namni viidiyoo dheeraan daawwatu nu jaalatu. Kun akkuma argutti jirtan daa'immanis nama hangana dubartoonnis ni jiran ammas dubartii ulfaattu nu wajjin jira. Maaloo nu rakkabaa namni viidiyoon kun isin bira gahe jechuudha. Dubartoota wajjin jirra dhiira wajjin jirra nama ijoollee baatii 5 baatii 6 waggaa takkaatu jira. Kun walakkaa galaanaa jirra jechuudha. የምታየው ሁሉ እኛ የጀልባ የደላላ ጀልባ ባህር ላይ ጥሎን የሆነች ደሴት ላይ ጥሎናል። እናም ያወጣን ሰው አጥተናል። 4ኛ ቀናችን ዛሬ የሚበላም የሚጠጣም የለም ምንም አላገኘንም። እና ባካችሁ ይሄን ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሼር እያደረጋችሁ ተባበሩን እንድንወጣ። የሆነች ተራራ ላይ ነው ያለነው። ዙሪያችን በባህር ተከበናል። እና አባካችሁ አደራችሁን ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሁላችሁንም ሼር እያደረጋችሁ ለመንግስትም ይሁን ለመንግስት አካላትም ይሁን ለሆነ ለሚመለከተው ሁሉ እንድታደርሱልን እንድተባበሩን እንጠይቃለን። አባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እርዱን። ሰምዑ ዘለኹም ኩልኹም ህዝብ ትግራይ ይኩን መንግስት ትግራይ ዝምልከቱ ሁሉ አናሕና አጋጣሚ ኮይኑ ካብ የመን ኢትዮጵያና መጻና በጀልባና መጻና ጀልባ ዝኾነ ቦታ ደውሪና እንዮ ኣብ ዝኾነት ደሴት ሱኢላ ጎዋ ሓንቲ ጎ ዝሪኣ ብባሕሪ ዝተኸበበት ደሴት ደውሪና ኩሕፉና ከይዱ ራብዓይ መዓልትና ጌርና ኣለና። ራብዓይ መዓልትና ህፃውንቲ ኣለውና ኣጓላት ኣለዋና ኣወዳት እውን ጠቕላላ ናብ 9 ሰብ ዝምኾን ኢና። በይዛኻቱን ኩልኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም ሼር ጌርኩም ናብ ኩሉ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ሼር እናገበርኩም ተሓባበሩና ኢኹም። ሼር ጌርኩም ካብዚ ንወፀሉ ዝኾነ ዕድል ፍጠሩና። ሰብ ጥሜትን ብፃምዕን ተዳኺሙ እዩ ነራ ራብዓይ መዓልትና ጌርና ኔና ዝከኣለኩም ኩሉ ጎሩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብሙሉእ ባሕሪ እዩ። ብዙይ ዝርእዩ ባሕሪ እዩ። ብዙይ ዝርእዩ እውን ባሕሪ እዩ። ብድሕሪና ብዚኣ እውን ባሕሪ እዩ እኒኦ። ኣብ ማእኸል ዛብዛ ንእሽተይ ጎቦ እዚኣ ኢና ዝኩሉ ሰብ ደውሪዎ ግሕፍዎ ከይዱ ዝኾነ ነገር ክመፀና ኢልና ተስፋ ናገርና ነርና። ራብዓይ መዓልትና ሎማዓንቲ በእጃኹም ሼር ጌርኩም ሓደ ሓደ ናብ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ሼር ጌርኩም 9 ሰብ ሂወት ተድሕኑ መክሩ። ናብ ኩሉ ዝምልከቱ ናብ ጅቡቲ ናብ መንግስቲ ጅቡቲ ናብ ናይ የመን ይኹን ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዝምልከቱ ብሙሉእ ሼር ጌርኩም ተሓባበሩና። ህዝበ ድሕኑ መንእሰየ ድሕኑ ንሕና ኣሕዋትኩም ኢና። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኣለና።